Ha din bak al nazar klahir no syakerdan ka baar haka bijiken poin haka Saudi Pro League. Don ru kibala kemen yang kecing hir kerdan ka al nazar haka Saudi Pro League haka bijiken poin. Pa don ru kibala ngosi, pa don ru kibala stang du jingkermen pa yo ese ka al nazar mentak yom ru kam yo berkur trofi haka Saudi Pro League. Henry ke Al Hilal kerang tam tang sipon ya ke Al Nassr mentah. Namar ke Al Hilal live arpon ke Al Nassr pat live waypoint. Bat ke jingkeli kadai palah to ke Al Nassr kan yo sisian ban yo kur trofi mentah ke ayom haka Saudi Pro League. Lane kan syukut biang mentah ke ayom ru klaim ke trofi. Kad ba jile ka syadin kitang bunbha namar kane kitang kutang karau ke bakat lai. Kad ba kejilikai haka Saudi Pro League gidon hadu karau ke balai pusau. Bat hakarau ke bakatsan haka kat arterik mentab na Januari haka por kat way beje menmit ke Al Nassr kan sekun persya ya ke Al Hilal. Kata kide kene ya kerdan ke ningkong. Kad ba hakarau ke bakatsau ke Al Nassr kan sekun persya ya ke Al Qadisiyah. Kad ba ke Al Hilal pat persya ya ke Al Hazm. Bad na lor karau ke bakatsan ha karau ke balai po arpat ke Al Nassr sai simpat kan sekundu persya ek Al Hilal. Kata kejilikai kaban sadai ke pos posteng menmit. Kadba mentah ke ayom pat ke Al Ittihad ke bayu kuri ke 6 ladu ha kan ke ayom ke baladep mentah ke ayom pat ke dona kedan ke bah nriu ke badang yukur tang arp laipon. Henry hadin jong kene ke jingsya penhir kerdan jong ke Al Nassr syek kerdan ke baar ke biji kenponya ke Saudi Pro League ke kasur ke bawan na ke klub Al Nassr. Kat kum ki kubor kat kum kasur na ke klub Al Nassr kadai bawat lada klamat no ke jingsya penhir kerdan ke baar mentah namar ke jingsya amat no ke jingsya rem ha kene ke jilikai ke pakadu. Henry kasur ke bawan na ke klub Al Nassr kadai pakan nang yalikai bah susu ha ke jilikai kiban dangwan. Bat na ka kadau bak Al Nassr klamat no ke jing syarem ha kane ke jing likai ke baladep kum taru na kaling klub Al Nassr kan sa persyang kad balak bajai pandang ye penbej pandang lebha ha ke jing likai ke bandangwan. Bat na kam ta jing tu perlo ki bakali baca uja Sadio Mane. Henry kendet kum macip kenmau hangne ba namar ba menta kerang yaj Africa Cup of Nation. Kum taru nakaling jong Sadio Mane udang yelekai nakam takan national team ke Senegal. Hakaba ke Senegal mentah kerung syaka quarter final kebakan sekun persya ya ke Mali ke kendai terik mentah upna Januari hakapur kendai steng menmit ku boleh sebut.